laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahada fi Allahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ahbabihi wa ala kulli man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadiyihi ila yawmi ddin. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. قال مولانا عز وجل في محكم التنزيل لئن شكرتم لأزيدنكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أما بعد، فإن كلمتي مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودة سوف يدور حول من أهم الموضوعات، وهذا الموضوع هو خطر الرياء، لأن الرياء من الشرك. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawa yettude o allajo haanaɗo yettere ko waɗani en kon si en konti en wawata andude ko honno foti. wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. juula e nelaɗo makko sallallahu alayhi wa sallam oɗo himo yiɗi en ɓuri ko yummama e baaben ma yiɗuma, ko haysi bullal jukkima haray ɗum ɗo hino sadda e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. hiɗen juuɗal makko kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo laawol ɓeeɗo ila yawmil qiyama, yo Allah waɗu en e maɓɓe. yewtere komi yewtata on ɗo kon e nder minitaji nogayi inchallah hino yiilo e mawdu'u jeyaɗo e mawdu aaji ɓurɗi e himmude e gurdam bani adam. tawata kala julɗo wonɗo e gollude himo faala hettoyde joddi makko ni ka allahu subhanahu wa ta'ala yawmal qiyama, hara himo haani wattangol hakkil e nde yewtere wonde arde ɗo. ko honɗum woni ɗum? wo ko khataru riya, danger ko woni e waɗirgol kon e yiingo. sabu waɗirgol yiingo no jeeya e shirku, kala mayduɗo e shirku Allah on yaafoytako. kala mayduɗo e shirku o tuubaari o lutto e gani yiide jahannam. Allah daalika deftere makko nde inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كلا أن سركن دو الله هري الله سبحانه وتعالى أم هرمنني مناتو يقول الجنة رتر دمكو كو ييت جهنم ɓeeɗo kadi ɓe heɓoyta giɗo ma ballo mono walloyaɓe ton sabu ko maydi kon e shirka. amma sa sirki noon Allah tippini yurmede makko nden e ma, a tuubi alo a mayde bi isnillahi Allah ko yaafotoɗo. an abi sa'id ibnu fasala radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه
نادى مناد من كان أشرك في أمل أمله لله أحد فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء من الشرك. رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع أو كما قال عليه السلام. o sahabajo ɗo o fillani en e hadis daɓɓo jogiiɗo mana yaajuɗo o inni iza jama allahu l awwalina wal akhirin, si allah moɓidiroyi fof adinoɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen fof wonande ñalande dargal jogandema annabi adam ha hewti mofte muhammadu sallllahu alayhi wa sallam sakkitiɓe ɓen o moɓidiri fof ka ñalande dargal wo ñalande kadi li yawmin la rayba fi sikke wo ala fi dargal. kala sikkitiɗo si dargal ngal daroyto, kala sikkitiɗo si dargal ngal ko gonga ma hina gonga haray o yalti e l'islam. fi honno tugale imanuɗen ko ɗe jeego arkanul iman sitta: an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. tugare gomɗinal ɗen ko ɗe jeego, ko ɗe gomɗinta Allah, gomɗina malaikaɓe makko ɓen, gomɗina nulaɓe ɓen, gomɗina defte ɗen, gomɗina ñalande darngal wondema e fof en immintinoyte landitoɗen kala ko golluɗen. jeega ɓurɗum wa an tu'mina bil qadar, ene gomɗinta kodduriye khayrihi wa sharrihi, moƴƴuɗo onwo e bonɗo onwo, ma welayɗoma onwo e mo welatama onwo fof ko ya gomɗi jaɓa hen. ɗe tugal ɗo tugade iman no tawanoma hakkude majje gomɗingo ñalade dargal. kala mo gomɗinaari wondema maya immito hino woodi hara o yalti nder l'islam. wono si allah moɓidiroyi adiɓe e sakkitiɓe wonande ngal ñallal ɗo wo naada munadin, wo noddo wo nodday allah o yamiray malaikaji yo noddu, o noddata ge fo mum fof hara e fo meɗen hiɗen jenti. nden ñande haray min wonɗo e wonde ɗo e an wonaɗo e wowlanede o fof hiɗen jenti. siko arabu nodda a nanay a famay, siko pulal kadi noddoya a nanay a faame. yawmal qiyama goɗɗo haton jinaton e interprète ko nantinanama. allah nbila sallam no maaki e hadis: wa in minkum illa sayukallimuhu rabbu, o ala hay goto e moyeɗen sina o yewtido e joomi makko yawmal qiyama. wa laysa baynahu wa baynahu turjuman, hara ala hakkunde ma e allah nantinowo, onon ɗiɗo pet o landoma jaaboɗa. kaɗum mabina sa wawi arab ma, sa wawi français ma, sa wawi kaɗum mabina ko kanko tagi arabe e anglais e français, ko kanko kay tagi pula. kala haala ka woloyta o famodiro e yawmal qiyama. si ɗum ɗo fof moɓinirama ko ɗum noddo o wiyata, o wiya man kana ashraka, kala on laatinoɗo o kafidino e allah e gollal, hara gollal ngal o wiwno ko fiye allah o golliringal, kono haray mo kafidi ton allah e goɗɗum, fiyoɓe yiyammo, fiyoɓe nananmo, fiyoɓe jarnumo, fiyoɓe weltanomo, fiyoɓe sannumo, fiyo inde kaari no moƴƴi, fiyo mante hakkunde yimɓe ɓen. noddo o ina o falyatlub sawabahu, yo yaw o ɗaɓɓoya baraji joddi konko golluno ɗon min indi gayrillahi, hara hinaka allah ɗon joddi ɗum ɗon hettoytaka allah. joddi ndi hettoyta ndin ka allah ko ndin joddi ndi gollirnoɗa lillah, hara ko fi allah pet a kafidari mo hay e hunde. ko neɗɗo ronkanɗo hoore mum ko o watta société, yo goɗɗo wallitomo ɓe kafa fiyoɓe gaynumaji. allah ko gaynanɗo hoore makko, o hatonjina e walle ko enen woni hatonjinɗo e makko. ko ɗum so inni qul huwa allahu ahad allahu samad, kanko woni fanorteɗo e kala hunde.
o hatonjina sa ƴetti goɗɗum tun a bakidi e makko kanko hara o sortike yawmal qiyama noon o nodda en fof meɗe kala golle ɗe anndunoɗa golliɗe hara kafino toon allah e goɗɗum o inna ya yahu e on mo kafidinoɗa e muɗum simo mari joddi o yoɓama darten noon golleji men ɗin ko ene yo wonɓe waajade allah wallama hara ko fi allah waajor darten golleji men ɗin ko ene yo wonɓe e waajede hara ko fi allah wonɗa e jentorde waajum darten golleji men ɗin ko ene yo wonɓe e jannude allah wallama hara ko lillahi woni ko jannira darten golleji men ɗin ko ene yo wonɓe e janngude allah wallama hara ko fi allah wonɗa e jangiroyde wallahi sina ɗum hentoyta joddi ndi yawmal qiyama kala jannirɗo fi yo inne yimo jangi kala jangirɗo fi yo darto goɗɗo o mara joddimo yawmal qiyama en yehi hadis ɗiɗaɓo wonɗo yarde ga ko ene yo wonɓe wadde haajuji e wonaɓe waɗanede haajuji ta faabor goɗɗo sabu hunduko faabor goɗɗo lillah kala mo a waɗiranta fi allah wata waɗu jawdi ma ndin perdi amara jojji ka allah yawmal qiyamati ko a jeyaɗo e natoyeteɓe yita jahannam arriya ne laaro sallallah alih wa sallam ɓe maki mi hulana on onon ɗe mofte am ɗo nde rewoy toon sanamuji ɓawan komi ɓuri on hulande fof ko yiingo ngon ɓe inni o yiingo noon ko ɗum woni sirku to soko on himo suuɗi ɓuri ko kordolwi ɓalewi wongi e hoore fetere ɓaleere hara koye nder jemma niɓɓituɗo woni sirku to soko mettiri yi'irde sirkude so woni toon allah faalaka wallahi allah faalaka sa inni a weltina yimɓe ɓen allah seytinante sa etike ha a weltini allah allah wurtay ɓerɗe jiyaɓe ɓen ɓe fof ɓe weltanoma sa ɗaɗɗi yo allah welto ko allah jogii ɓerɗe jama o ɓerɗe men ɗen fof hino hakkunde kolli ɗiɗi e kolli allah himo yirtindira ɗum wano o faalira sa etike noon ha allah weltike o weltina e jama o ɓe fof ɓe sannama ɓe teddina fiima kono si tawi ko yimɓe ɓen woni ko weltinɗa yimɓe ɓen wawatama weltinande allah fiya ɓe weltanoma la ɗaɓɓu yo allah weltanoma ta ɗaɓɓu yo goɗɗo weltanoma laɓɓin golle ma ɗen hakkunde ma an e allah si hakkunde mon laaɓi ka tumbere jemma fewta rabbul ibadi o waɗa dewal ngal hara ko fi allah julde fof ko ɓuri moƴƴude ko tuma jiyaɗo immi jemma o fewti rabbu samawati o himo toradema allah ñande be o waray o konka kama o inna ko ayo jiyagel an hiɗa mari bakkatu toroɗalan mi yaafoma ko ayo jiyagel an hino woodi ko huluɗa toroɗalan mi dandoma ko ayo jiyaɗo an ko mum faalaɗa mi hokkama immo fewta oɗo an e oɗo si rédaction mon on moƴƴi si hakkunde mon laɓama foti hakkunde ma an e yimɓe ɓen fof hande kadi haray moƴƴi sa inni noon ko yimɓe ɓe weltirta allah welti o weltaka a haajaka allah seyti nante yimɓe ɓen kadi yilto seytinanoyama andi goɗɗo so weldiriɗo e hoore fenande o weldiri e hoore tooñe ñande haɓoyɗon wo ma hay ka welduɗon ɗon so innoyama yo suɓu yimɓe wownayɓe goonga yimɓe ɓe hooli ko wallahi summa wallahi o noddatama par ce que hay mo anndi gonɗo gerɗo ha jam fiɗo ko ɗum ɗon o yingogo yawmal qiyama kala gollal ngal waɗɗa gando goto rewi allah duuɓi o maayi o tawoyi allah o tawi ko golli kon fof naafi allah o jannirno naafi allah o waajorno naafi allah o juulirno ko waɗirno fof ko sabu yingo allah yi ɗum ɗo fof ko waɗirnoɗa ko sabu yingo naafi anndin allah yahu ɓen yimɓe ɓe yiinotoɗa e muɗum ɓe faalaɗoɗa yo weltanuma si tawi ɓen no mari joddi ɓe yoɓama min allah kam mi mara joddi si tawi noon a heɓari baraji e joddi yeeso allah subahana taala yawmal qiyama ko mo woni ko yoɓa e ma musidɗo jolɗo laɓɓi gollal ma ngal golle ɗen na sabu ɗuuɗu gongol allah ƴettirta golle ɗen ko sabu laaɓal ngol mo ngo woni ko ƴettirta
kala gollal ngal golluɗa ɗo yawmal qiyama allah fewtinayi e maggal lande ɗiɗi ko so tawi a jaabike ɗin ɗon si allah kon yoɓama sa jabaki ɗen ɗon o yoɓatama lima fa'alta ko fi honɗum gollalnoɗa hande ko fi honɗum waranɗa juulgol juma ko fi ya fottuga e kaarijo ɓorno donoki jani ara fiyo yimɓe ɓe yiye kaariɗo juula o mankata hara mo manifesto tun hakkude jama o fiyo fo yiwmo ko fi ɗum si yimɓe ɓe wowli joddima ni ko ɗon hatti haaju waɗiɗo mi faalaka on waɗa ɗo haaju o ronkana yiwde ka haaju makko yara haaju o fiyo yiye fandude mane ko fiyo yiye eto ha o yiyama amara baraji kaalu o yarata haaju si musidɗo ma waɗi haaju si musidɗo ma heɓi tana ko sabu o hadis ɗo ne laaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki haqqul muslimu alal muslim sit haqqe julɗo e dow julɗo musidɗo makko ko piiji jeego iza laqitahu fa sallim alayh son fotti yiwromo wa iza da'aka fa ajibuhu si o noddima o yembitima e haaju ka dagi ko ya notomo wa iza atisha fa hamidallah fa shammithu so iili o inni alhamdulillah o haray ko ya du'anoma wa iza marida fa udhu si o nawni kadi a humpitike ko waajibe hoorema ya yewndaro yaama wa iza mata fatba jannata si tawi kadi yehi ha o maayi ko waajibe hoorema ya ɗowtu fure makko ha o wattinoye si musidɗo ma noddima e haaju dagiiɗo ko sabu ɗiɗo yarata ko haqqe makko e hoorema kono wata inni yomin kaari ta waɗuɗo haaju o ronkala yiwde wallahi musidɗo hara anni yo moƴƴani mi laaɗo maaki innamal a'malu binniyat golleji ɗin fof ko ƴettirte yoɓine ko sabu anniye o wa innama likulli imri'in ma nawa ɗum woɗen kala neɗɗanke on ko anniyi ko anniyiɗa ko fiyo yiwoye ko ɗum hettata yaru fi allah juuroro e musidɗo ma fi allah okkorirmo fi allah ndaariroymo fi allah so soñjike ittanmo soñjo hara ko fi allah kala ko waɗirta ko waɗir fi allah ndaare hakkude seydina bilal radiallahu anhu e seydina aboubacreni siddiq radiallahu anhu en fof hiɗen anndi ko honto aboubacar sotti bilal ko honto bilal état makko o fewnino on sey o soodimo o renɗinimo mbuuɗi heewɗi ɓay woni haa nelaaɗo sallallah alih w sallam faatike aboubacreni siddiqi ƴetti laamu ngu bilal indi mi noddintinta ɓaawo faatagol nelaaɗo sallallah alayhi wa sallam aboubacar inni mi jeeƴima accu noddina fewɗo ko mi woni ko lonti bilal fewtimo inni ene ko fii allah rinɗinan ɗaalan kaa ko fii yomi noddinande si a lontike ko fii allah kaa ko fii yomi noddi ɓay ko a lonti seydna aboubacar inni wallahi mi rinɗiniraarima sina li wajhillah fii allah mi rinɗinirma on say bilal inni lan uazzina ba'da rasulillahi abada mi noddindinta ɓaawo fatagol nelaaɗo sallallah alih w sallam o hucciti o e laawol makko aboubacar seytinaari o innaari ndaari o maccuɗo mo mi ittuno ɗo momi sooɗi jawdi an hannde miɗo innamo yo waɗo innalan o waɗata ɗum araare hakkille aboubacar fi honnu ko fi allah waɗirno bilal kadi o innaari ode ɓay ko kanko ittunolan e o soñja joni o landikelan o service ɗo yomi waɗanmo ɗum araare hakkille makko ko woni ka ɓernde makko konko yeeti aboubacar kadi jaɓi ɗum tawi mo weltori bilal kadi jaɓi ɗum tawi mo weltori ko ɗum ɗo woni golle hara ko fi allah allah inni ka qur'an wa ma li ahadi indahu min ni'matin tujusa ala hay goto e meɗen marɗo joddini o yoɓoyte ka allah illa ibtihaa wajhi rabbihi l ala sina konko ɗaɗɗirno yeeso jomum makko hara ko fi allah waɗi golle ɗen ko ɗe ɗuuɗi o ko ɗe ɗuuɗi so tawi na fi allah hettoyta yowmalqiyama mi toriki allah yo allah moƴƴinan e golleji men ɗi moƴƴin anniye ma on ha o moƴƴa si yaltina mbuuɗi maɗin okka moƴƴin anniye ma on ha o moƴƴa si jaaboɗa noddaluji ɗin moƴƴin anniye ma on ha o moƴƴa si waɗa kala gollal ngal waɗata nanin o wonɗo e woni ɗo woni ko yoɓata na an wona ɗo e wola nede woni ko yoɓata
ko yoɓata ɗum ko allahu rabbu samawat allazi ya'lamu lgayba wa on annduɗo ko suuɗi e ko feeñi ko on woni ko yoɓata ko kanko yimo anndi ko honɗum woni ka nder ɓernde ma si waɗuɗa hiɗa waawi trompude yimɓe ɓen feññina goɗɗum suuɗa goɗɗum kono allah inni yawma tuɓuɗa sarayeru ñande gunɗoɗi ɗin feññinoya fama lahu min quwatin wala nasir nden ñande doole alanama amara kadi ballo wallayɗoma nde ñande ko woni ka ɓernde ma ñande ɗum feññina hiɗa yalta yeeso jama on wola ɗum ɗo hiɗa holla o image ɗo yeeso jama on hara ko ɗum ɗo woni ko suuruɗa ka ɓernde ma allah ko ɗum ɗo feññinoyta kon ko suuɗuɗa ton ko ɗum ɗo woni ko allah yoɓayma piyon ɗum kanko woni yoɓay mino tono allah subhanahu wa taala yo allah moƴƴinan e golle men ɗen aqulu qawli hada wa astahfirullahi wa lakum fastahfiru innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة أما بعد أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن يجنبني وإياكم من الشرك من ترى الله سبحانه وتعالى باو يتدمو ko kanko ɓuri handude ko yetta neminirɗo e l'islam neminirɗo e haqqil neminirɗo e nene e baaba hiɗe weltoro allah molomo yo allah dandu en e sirkal ngol mo har hiɗen andi ma en anda si ɗum ɗon feƴƴi hadis ɗiɗamo mi darnira ɗo yewtere hannden ko filli ɗum ɗo ko sahabajo mawɗo abi said ibn al-khudri radiyallahu anhu قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر عن المسيح الدجال وفي اليوم وسيد الخدري وإني ويندقو للادو بيالتك مكبه بياري بتيم من موغل من الصحابة من يوتا دون في ويتين المسيح الدجال نتوارو يدون تواي ما نجي درغان جانيدين yaltoygol masihu dajjal woɓe tawi meɗen yewta ɗon meɗen maapi ko ɗum goɗɗo ka julde makko ɗo yo salminde so gayni tayyade o juuli e nelaɗo sallallah alih w sallam o moloto ɗon piiji nayyi o wiya honno allahumma inni audu bika min azabi jahannam allah mi torikema danda lette yiide jahannam wa min azabi lqabri allah mi torikema nde e danda lette gabru wa min fitnati lmahya walmamat allah mi torikema kadi dandan fitina gurdan dandalan fitna gur e mayi naya ɓurɗum wa min charri fitnati lmasihi dajjal dandan kadi bone o wiyeteɗo masihi dajjal goɗɗo yo moɗo ɗiɗo e ka julde makko ko yawi salminde o aɗo salminde tawi noon sahabaɓen no jooɗi ɓe yewta fi o gorko ɗo yaltoyeyɗo ka akhiru zaman tawi ɗum no mapini ɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓay ɓe yalti ɓe maaki ala ukhbirukum ma huwa akhwafu min almasihi dajjal ene on accatami yeeto hunde ko tawatami no hulani on ɓuri on gorko mo wiyeton masihu dajjal ala ukhbirukum ma huwa akhwafu alaykum indi min almasihi dajjal accemi yeeton no woni komi hulani on onon mofte an ɗen ɓuri ko masihu dajjal yaltoyta ko faqulna bala ya rasulallah min inde laaɗo yeeto men hande kadi haqqille maɓɓe ɗen fof iwi e gorko on fi wareeɗo ko akhiru zaman o masihu dajjal fa qala nabi sallllahu alayhi wa sallam on seede laaɗo on maaki komi ɓuri on hulande e masihu dajjal ko ashirku lkhafi wo ko sirku suuɗi ɗon wa huwa riya ɗulle ko waɗirgol yiingo subhanallah waɗirgol yiingo nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa sallam no hulɓini hiɓe hulani en ɗum ɗon ɓuri o gorko yayrotoyayɗo akhiru zaman wiyeteɗo masihu dajjal piyon noon wo goɗɗo immoto daro ara himo juulude
mo waɗi jonki labaɗi himo yankini ka julde mo timmina ruku mo timmina sujuudu o janga fof ha timma si tawi kaka nder joolirde amma si tawi kaka suudu makko wallahi hay jonki timmudi o ƴettata ko joncoy koy o wonni koy ka nder suudu ko koy o darorta yeeso Allah amma simo yawde ka juulirde o ƴetta kaftare molnayni Allah de ko inni ka deftere makko ko khuzu zinatakum inda kulli masjidin o masjidi ɗon nande juulirde notugo sana kala neɗon juula rewa Allah ƴette cuɗari mon ɗin jonki timmudi ko yeeso Allah wonɗa e darade si goɗɗo fokkitiɗo mo jogui rendez-vous ka commune ɗo ara ko kanko e groupe me sonne ñande mardi ɗo rendez-vous ko compune keso o sooloyta haɓɓa dande ha moƴƴa acca téléphone on ka suudu o yimɓo yahay avalleere goto ɗo e rendez-vous o hewtude a teddini neɗɗo tagaɗon goɗɗum haɗi teddina tagoɗo on tagaɗo si goɗɗo inni Allahu akbar Allah ko mawɗo Allah accita e golleji mo fof o daro yeeso ma hara mo mantorade ma yeeso malayika oyna kono yo malayikaɓe an daari o jiyaɗo am no acciri golleji mum fof himo ari fi mawni gollam si tawi no hara ko ɓorniɗa ɗon kon ko coñji tawata an tigi a yiiɗa isiraɓe ma a yiiɗa tedduɗo ma a yiiɗa julɓe ɓe yiira ma ɗin coñji ka yaasi tawata noon ko ɗin noon woni ko handindinɗa e Allah basen jiɗi fof no paasa waɗa ka waliswal leydi wallahi summa wallahi woɓɓe ɓornoriɗo coñji labaɗi won sayi ko haaji yow kon holla ton basen jiɗi holluɗin Allah bani adama so weɗi coñcol a ɓorniɗoɗo a dari ka yeeso Allah coñco mon ngol du'antoma ko inna Allah waɗa barke o teddin fi oɗo o ƴetti coñcol ngol o ɓornike o darike yeeso ma tawata ko ɗon coñcol ngol langata amma sa ƴetti coñcol labago a yeehi a yeddiroyngol Allah ma a yeehi ka Allah yeddete coñcol ngol ngol huɗete kono inna Allah ittu fiira e o ittu barke e an wata surru o a holtinimo ha o gayni o yetti ko ndema mo neninɗa mo o yeddirima yo Allah dande wonko sifa ɗum ɗo julɗo no hani wonde hara sa yi'imo tun a weltoto inna Allaha jamilun yuhibbul jamal Allah ko labaɗo mo yiɗi ko laba si Allah neminima yo nema on yaltu e ma ta ɓornor wasi a mara ɗum ko yeddugol Allah no musidɓe julɓe tedduɓe hollu nema o zalika fadlullah na wonɗo o Allah okkorta jawdi so okkorima jawdi haray o yiɗima lutti hande kadi sa yiɗay hoore maɗa dalile ko komi wowli ɗo sahabaɓe miskinɓe ɓe ɓe arno ɓe ulliti ka nelaɗo ɓe yini nelaɗo ɓe sahabaɓe ɗo ko marɓe ɓe mari jawdi minen noon komin miskinɓe hunde min mara min juulay ɓeya kadi juulay kono ɓeya ittay sadaka minen min mara komin itta sadaka enen ko honno ɓe jiyatota menen kadi fiyomin hewtoɓe ka moƴƴere nelaɗo sallallah alih w sallam maaki kala waktu mo salmin ɗon wiye subhanallah laaɓi capanɗe tati e tati wiyom alhamdulillah laaɓi capantati e tati wiyom allahu akbar laaɓi capantati e tati timminiro ɗum ɗo honɗum la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulku wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli cheyin qadir woso waɗi ɗum ɗo haray ɗon hewtitike marɓe ɓen kala ko ɓe finance fi allah kono ɓay julɗo no hani yiɗande musidɗo mum ko yiɗani hoore mum ko timmari balɗe sina tawi marɓe ɓen kadi andi ɗum ɗon ɓe fuɗɗi wadde miskinɓe ɓen ɓe ari ɓe wullitike ka nelaɗo ɓe ñawa yeeto men goɗɗum ngo kadi ɗum ɗon ɓe humpitike nelaɗo ko honɗum maaki wo zalika fadlullah yutihi man yasha ɗum ɗo ko ɓural Allah ni yo jonne diina o jonnama jawdi o jonnama cella o jonnama jaahu o jonnama tedduga o jonnama ɓantal zalika fadlullah yutihi man yasha ko ɓural Allah ni mo jonna ɗum kala mo muuyi yo Allah nemin e ɗum ɗo o ndewnana e wawere mo yettirgol hara yeddirari mo si tawi noon o waɗanima ɗum ɗo fof tawi ko ya suuɗito ɗa mari jawdi ko sifa koye men ɓornotoɗa nafa ko heɓanɗa jawdi mum haray nafaari hay hunde lanɗo e marɗo e mawɗo e ganɗo ɓeɗo hani serde yimɓe luttuɓe ko ɗum si tawi no tawa e yimɓe huɓɓitinoteɓe yiite jahannama ɓe yawmal qiyama neɗɗo so woni mawɗo o yaha ha o mawɗa hoore men fof rawni woni ɓuri tawata golle makko fof waɗgol jeeno oɗo ka yiite jahannama lanɗo so woni laamiɗo
ko faalaɗa o waɗa e hoore laamateri ndi tawi golle ma ko fenande oɗon tawa hoɓɓitiroyteɓe yimɓe ɓe yawmal qiyama marɗo neɗɗo so woni neɗɗo marɗo hara ko okkitirta ko yiingo o fiyoyinde kaari no okka kaari ko dokko mo tawa e huɓɓitiroyteɓe yimɓe ɓe yawmal qiyama gando jangira hara ko fiyoyinde kaari no jangi waajoɗa fiyoɓe no kaari no waajade jangira kaafi kaari ene weɗi ɗengal oɗon no tawa e huɓɓitiroyteɓe yiite yawmal qiyama sakkitoɗon e maɓɓe ko hombo neɗɗo mo Allah okki doole okki fiira tawata doole no woodi ko immani o waɗay imma waɗiray jamma waɗiray doole si jihaadi yimɓe winnama kanko tigi jom kanko wondaka saffawol yeeso hara ko waɗirno wona fi Allah ko ɓeeɗo huɓɓitiroyte yiite nge yawmal qiyama mi toro Allah yo Allah damnen tawede ɓeeɗo اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم لا تفرج هذا الجنب الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين تركي الله سبحانه وتعالى يا الله فوتي لي هو الكويد ويامي يا الله دمني على وامتا جوجين تركي الله سبحانه وتعالى يا الله مؤمنا إنه مؤمنا كمالي يا الله ودو ليد من لجن ليد كل موجود ليد يا الله ودو لامب من لامب بوبي فيرو لي لامب يا الله ودو لامتير من لامب بوبي موجود لامتير كلا مرمى من يا الله بيتم كلا موجودك يا الله مكرم كلا جوجيدو جنال يا الله دومي نمو كلا نوندو يا الله ديكيمو تركي كلا جوغارو يا الله جوني تومو هوري ماكو كلا تونيالو يا الله جوني تومو غونغا ماكو توني be ben يا الله هولو be توني تركي الله يا الله فيرو yalla ittuɓe toñede si tawi o ittataɓe toñede yo allah dampe bone maɓɓe yo allah hokko en lamɓe fewɓe nunɗuɓe huloɓe allah jorki allah subahana taala yo allah dande ngala e wawata e joguede yo allah wurni o fodde gurnanɗan no moƴƴani en yo allah ƴettito en ñande tawata ko lakara woni ko moƴƴani en yo allah waɗu gabruji men ɗi gara ko weedu jeyande e weeduji aljanna mi jorki allah subahana taala yo allah yaafo e yaafo mawɓe men ɓe kala fatiɗo e maɓɓe yo allah waɗ jannatul firdawsi laala werde makko kala wonɓe toon e jamɓe kise yo allah on duuminɓe kala wonɓe toon e soñdia e sohla yo allah ittuɓe nawde جنة الفردوس الأعلى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لا والكسل كلا والبي والإبانتل